Kolona je izuzetno dobra stvar koja štedi energiju, štedi vrijeme i zapravo utječe pozitivno na kvalitetu destilata. Znači, čuo sam mnoge priče da kolona šteti aromi destilata, da su dosta veliki gubici u aromatici samih rakija, međutim to dolazi uslijed nestručnog baratanja sa kolonom. Znači, za kolonu trebate neke stvari malo prije nego što krenete u samu destilaciju naučiti kako se s kolonom radi. Nije komplicirano, ali se da vrlo lako savladati. Znači, ne možemo se na nju računati kao na klasični uređaj za destilaciju. Ona ima neke svoje specifičnosti. Možemo reći da ona u jednom prohodu napravi par uzastopnih malih destilacija. Kao da napravite 2 ili 3 prepeke u samo u jednoj destilaciji. S time očistimo destilat i zapravo naglašavamo voćne arome u destilatu. Znači, sve ono što ne valja, sve teže hlapive komponente zaostaju. Tu su kiseline, prvenstveno neki viši alkoholi koji ulaze u ona patočna ulja, oni svi zaostaju u koloni, a zapravo mi dobivamo fini voćni destilat koji je krajnji produkt na izlazu iz hladnjaka i zapravo kolona nam uvelike olakšava i proces destilacije, ubrzava sam proces, energetski efikasnija i definitivno pozitivno utječe na aromatiku destilata.